أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude allah subhanahu wa ta'ala bo do ano ɓurna ɗon tage fo gon fou muhammadu sallallahu alaihi wasallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe gon fo haray min salmini on lawol ɗiɗaɓol kadi salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗi en fo meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna yo allah ittan en andeji ɗin hisna en e ndenonare ɗo ya rabbal alamin. haray adomi fuɗɗade yewtere ko haldunoɗen hande kon inchallah haray ko honɗum woni ɗum ko cottirɗe ngaluji sottirɗe ngaluji. Kala ngalu ko anduɗon kon haray ko ɗen saabije karamokojo goto no muɓidiri ɗen saabije ɗon fof e mako nelaɗo sallah e makoji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o jonni en enen kay ko ɗen wonɗen e feƴƴinande ɗo tagi fo ngon. Yo Allah yoɓu ko ɓuri e moƴƴude e joddi kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo sottana mo ngaluji aduna e ngaluji lakara. Kono aɗomi natande nde yewtere ɗon inchallah nanen e wanno bayana e 15h on heure Paris ko honno wannoɗen hari ko fi toragol julɓe adna Allah on fou fi dankitagol nde julirde meɗen wonde Bruxelles précisément laken julirde wiyetede Ibadur Rahman. Musidɓe julɓe tedduɓe ko julirde luwande depuis 2013 ko luwaye wona e yoɓede joni noon o inni o yeeyey haray hinde ɓuri 1000 mètres carré joni men fonti juuɗe men fewtini on min torori on sabi Allah kala ka onti wawi wonirde e continent ji ɗin siko Europe siko Amerique siko Canada siko Afrique so tawi ko Asie mo be ko wawi waɗande hoore muɗum ko tawoyta jango min torori on li wajhillah jonnidiren juuɗe fiyen wawu sodugol nde julirde nde wontana julɓe Allah ɓen. Yo Allah yoɓu on fo moɗon ko ɓuri moƴƴude e joddi. Si tawi ko ittayɗo zakka jawle muɗum haray mo wawi addude. Si tawi ko ittayɗo muudo mum himo wawi addude. Si tawi ko neɗɗo mo horata sabu nawnare o eti haray himo wawi addude. Mo be yo anniyano hoore muɗum, anniyano mawɓe muɗum, anniyano ɓiɓɓe muɗum, anniyo fino jogi nawnaje yo Allah ho dikkin ɗum 10 euro 20 euro 50 euro ka be waɗa seeɗa yo Allah dikkinana nawnuɓe am yo Allah yaafo mawɓe fatiɓe yo Allah hon wurnu fayɓe yo Allah feppindinan e sonnajo ango ma e modibbo an on yo Allah waɗu barki e ɓeygure nden fiɓa o anniye ɗo waɗana Allah nami wonɗa waɗande wona ardiɓe wonɗa waɗande a waɗirari kadi fiya almo ko wonɗa waɗirde ko Allah wonɗa e waɗinde wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil ala. Ande mo be men ko ardini kon ko ɗum woni ko tawoyta jango. Allah landoytoma noon an kadi ko honno woni ko ardinanɗa hoorema ko ɗum noon falno wadde mo gaddima jama on foppo weltanama fi ko jonnidir juuɗe kon fi musidɓe meɗen fatiɓe ɓen haray Amérique yo Allah yaafoɓe enen kadi okka en battane moƴƴo. Jon noon mi arka yewtere meɗen hande ka alluwal suumaye meɗen ɗo ka Facebook lawol kisal ka duɗal meɗen ɗo saabiwal ko gotal si woni noon sottirɗe haray ɗe woni ɗe boy ma sottirgal ko ɗum woni saabi. Jon noon hinɗo probléme siko fiitelen jiidi siko fiitelen nawnaje si tawi ko fiitelen andeji siko fi maporɓe kaydiji siko maporɓe ɓiɓɓe siko maporɓe moodi ma siko maporɓe ɓeygu siko maporɓe laamu mo be kala ko mapori kon haray yo ndaaru ɗi du'awji wonɗe e arde ɗo gollitira ɗiɗo ɓaawo a salminde subaka gollitiraɗi kadi honde tuma ɓaawo a salminde alansara duumoɗa e majji tororaɗi bimbi e kiikiɗe jemma e ñalorma. Joni noon ko du'awuji ɗinni haray mo waɗi du'awuji 10 haray hino anda wona ɗiɗo tun kono non ɗiɗo kan no tawa e ɓurɗi e lollugol ɗin ɗi o ceernojo ɗo suɓi. Joni ko hombo o ƴetti arano on ko oɗo o waɗi numéro 1 ko jangugo simore fatiha nden simore fatiha nden tun hinde fota wa alqur'ana on o fap makko ko on ɗon woni arano on. Ɗiɗaɓo on ko o duwa ɗo hino ɗo numéro 2 on tigina Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Oɗo kadi ko du'a
fi ittugol ande e sohola. Hino ɗo du'a tammo on ko o du'a ɗo annabi Yunusa tororno Allah tawi himo ka nder reedu lingingin. O wi'i honɗum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. O ɗo woni du'a tammo on. Du'a nayaɓo on ko o ɗo sahabaɓen nelaɗo en tororno fewndo heferɓe ɓen huttitunoɓe. Ɓe wi'i honɗum hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. O ɗo ko waɗeteɗo laabi jeɗɗi bimbi e laabi jeɗiɗi kikiɗe. Du'a jowaɓo on ko kanko ni la hawla e hino mo ɗo la hawla wala quwwata illa billah. Feere ala dole ala si wona ko iwri konka Allah. O jeegaɓo ɗo ko fi insinagol yo Allah accane bakkatuji maɗin. Janga oɗo Allah yafoto bakkatuji maɗin no ɗi wa'iri wo si wona shirku ma haqqe goɗɗo. Inna astaghfirullaha al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Oɗo ko fanɗi o waɗamo nde laabi temedere bimbi sa heɓi kay temedere kikiɗe. Jeeɗiɗaɓo on ko ya innu la ilaha illa allahul azizul halim. La ilaha illa allahul azimul halim. La ilaha illa allahu rabbul arshil azim. La ilaha illa allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ko ɗo woni jeɗɗaɓo on. Jeetataɓo on ko ya innu allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dil iddain wa qahrir rijal. O ɗo woni du'a jeetataɓo on. Haray du'a jeenayaɓo on ko kanko ni inna honɗum ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sha'ani kullah wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Sappoɓo on e sakkitoro on ko allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ani kullah la ilaha illa anta. Haray ɗo woni du'awuji jelu du'awuji sada ɗiɗo fof ko selluɗi e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Joni non suratul fatiha ko ɗo inni Allah inni walaqad ataynaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim. Ko simore joginde ayeje jeeɗiɗi. O inni women okkima al-qur'ana on fatiha on joginde jeeɗiɗi e al-qur'ana timmuɗo. Bi ma'ana fatiha on tun feere qur'ana luttuɗo on fof feere haray hino fota. Haray kala ko goɗɗo tororta Allah haray ko yo fuɗɗoro siratul simore fatiha nden alhamdulillahi rabbil alamin ha o yaltoya. Ɗiɗaɓo on mo wolɗen fi muɗum on Allah Allah. No wodi karamakoɓe buy innayɓe inde Allah ɓurde mawnde nden haray ko ɗo woni. Inna noddamo haga inna rabbi ko an yo jomi an la ushriku bihi shay'a. Mi sirkantama mi kafidatama hay e hunde. Oɗo fi honɗum kala goɗɗo ko maydata yo maydu kono wata o maydu e shirku. Shirku on Allah in inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah no yafano en kala bakkatuji ɗi wadden si wona shirku. Du'a tataɓo on ko o du'a ɗo annabi Yunusa nde o wajino yimɓe makko ɓen ha ɓe jaɓari on say non o dogi o terti ɓo yini o acce ɗon no o terti o yehi ha Allah kondanoymo ka nder reedu lingingin. Allah inni lawla annahu kana minal musabbihin. Si tawino hara Yunusa o wona hewnoɗo subbun hinagol wola labisa fi batnihi ila yawmi yubasun. Subhanallah.
wo wona eno kande reedu lingingen ton ila yawmil qiyama kono ko hewno subbon hinnade kon nodda Allah fewndo tawata o sattiraka ɓay o sattiroyama o noddi Allah malaika ɓen fo inno Allah ko hito ɗo meɗen wowno nande ko hiko noddama hara himo e jam hande o noddima no himo e sattende jomi amen min torikema ittumo e sattende nden ko ɗum so inni lawla si wona non wona ya andi to Allah sanga sattiraɗa tum hay sanga hoyi ko ya yettumo weltanoɗamo jarnamo ɗon nyande fewtoyɗamo wo kas hatti ɗon tigi tigi on kankade o anditete la ilaha illa anta ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on lorra mo rewari on si wona an Allah subhanaka laaɓal wodanima senade wodanima inni no min kuntumi laatinoke min alzalimin komi yaɗo e toñuɓe mi bonni Allah sonjaji e sohlaji e probléme nde hewta bani adama o ko sabu ko toñirta hoore makko kon ma ko toñata tagu Allah ngon kon du'ana yaɓon ko hasbunallahu yonimen Allah hay huunde wawata men Allah o yonimen wani imal wakil Allah kadi o yoni kadi o yongortorteɗo e hoore muɗum sa yongitike hoore Allah wallahi ara yoni sa yi ayni goɗɗo ko yaha karamo ko batini o geroyama nanga ma geroyamo nanga ko piije ɗiɗi an yewɗo ka batini oɗa kadi o yehi ka batini goto e moɗon hoolora Allah jonnon sa ɗaɓɓoyi karamokojo oɗa kadi ɗaɓɓoyi karamokojo Allah no wonde ɗa wonana on arbitre hande kadi par ce que goto e mo hoolorari mo o accida karamoko ɓen hande kadi ɓurɗo katabaru foru ndo hande kadi lanca oya ko ɗum ɗo woni probléme sina ɗum Allah inni wa man yatawakkal ala Allah wonɗo wo hoolorɗo Allah nane aya wonɗo wo wonɗo yongitiɗo e hoore Allah fa huwa hasbuhu o Allah o yonete Allah yonima naare hande mo tippini ɗo virus hun gotum pet hay kun yi'otako tawata aduna on fop armuji fop armu nucléaire ji fop technologie ko avance kon fop virus hun gotum ko timma ha yeru sonsoli hum no sonji tagefa ngon fop ko oɗo wiyete Allah ko oɗo fa'alul lima yurid koko o faalawo o waɗata ende o faalawo e sa'i mo o faalawo e ka o faalawo e yeru ko o faalawo e hoore mo o faala e mum wo ma mo o faalanawo eno o faalirawo ko oɗo woni fa'alun ko huwowo lima yuridu kala ko o faala mi wela ma welaɗa mi welti ma mi weltaki mi seytini ma mi seytini Allah ha jaka ɗum ko inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah e dow kala hunde ko hattanɗo ko kempinɗo bawgal himo kaynani hoore makko ko ɗum si tawi Allah ko mawnintiniɗo par ce que mo gaynani hoore makko kono enen en wawata ɗum no par ce que fus ko gaynanɗen hoore ɓe sina ɗum hande puissance aduna Allah on fo ronkata no virus hun gotum tawata kadi hay na kun janɗo ko na jani kadi armu fellata kun ko wawi fellude kun wo ko tawhidu billah e tubugo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala yetta reedu non e tinne fop walla ngaleedu Allah men tuubi accam men non Allah yoni on ɗo woni du'a hikkiɗo ɗon on du'a jawab on ko la hawla wala quwwata illa billah feere wo ala dole wo ala siwana Allah ko ɗum fewndi fewna ɗo ni hande fop woni julɗo woni mo wona julɗo fop ƴetti fiyake on fop alkiti Allah ko kanko andi fewndo addi o nawnare nde wawa kadi iwde si wona tuma kanko adduɗo nde o itti fi honɗum hiɗen piiriduɗo e neɗɗo mo en renta ko ɗum woni o virus na fi hiɗa kani ma fi hiɗa laba ma fi hiɗa mari ma fi hiɗa mara ma hiɗa laami ma a laamaki ma hara hiɗa laba maɗa kani ɗamari jawdi ma mara jawdi virus ha jaka ɗum ko kala mo Allahu muyani ɗum ɗo ɓe ukkodiray yo Allah ɓeydu waɗgol hijabe e meɗen o hisina en kadi o dikkina nawnuɓen o yaafo fatiɓe ɓen jeegaɓo on ko wiigol astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilay oɗo sa noddiri Allah oɗo e hoore bakkatu Allah o yaafotoma no bakkatuji ɗi wa'i wo si wona shirku ma haqqe goɗɗo jeɗɗaɓo on ko la ilaha illa allahu alazimu alhalim ala reweteɗo si wona Allah on mawnuɗo muññeɗo la ilaha illa allahu rabbul arshi alazim ala reweteɗo si wona Allah jon arshi mawnuɗo on
la ilaha illa Allah ala reweteɗo si wona Allah rabbus samawati jeyɗo kammol ɗin wa rabbul ardi jeyi leydi nin kadi wa rabbul arshil karim kanko kadi woni jeyi arsi tedduɗo oɗo kadi du'a jeetata bon ko allahumma inni a'udhu bika allah mi molorima dey min alhammi immorde e suno wal hazani e miijo wal honno kadi wal jubni e kulo wal ajazi e ronkugol wal kasali e ngamel wal bukhli e guddal wal jubni e kulo reedu wa dil e dayni e yo nyamale kadi folan wa qahri rijali maɗum kadi haray e folede immorde e worɓe ko ɗo woni du'a haray jeetata ɓo jeenaya ɓon ko wigol ya hayya qayyum ko ayyo dumiɗo e gurnan ñiɓuɗo e gurnan mo mayata bi rahmatika ko sabu yurmede ma astaghisu mi woni e faabinorade mi woni e modorade aslih li sha'ni moƴƴinanan fiyaki an en kulla o foppu makko na kunɗo ma kunɗo wala takilni mi torikimo wata accidan ila nafsi e wonki on tarfata ayni yeru leppago yitere to accidan e hoore an Allah mi gaynanta hoore an hay e hunde sakkitoro on hiɗi nandita seeɗa allahumma ya an Allah rahmataka arju ko yurmede ma nde woni komi jorti ko yurmede ma nde woni komi faala wota jogitoran sabu bakkatuji am jogitoran sabu yurmede am Allah inni ka Qur'an law yu'akhizu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba subhanallah wo har Allah nangitirno law yu'akhizu Allahu an-nasa do na julɗo na mumini na fasigi na kefero ko yimɓe ɓe fappo en wosi o nangitirno en sabu konko faggitiɗen ma taraka ala zahriha waccatano e hoore leydi ni min dabbatin riɓowel hay e huude kullum na bani adama na kulli na jandi na kala ko mari wonki ko riɓata ko yahata e hoore leydi waccatano sabu ko wonde en faggitade bakkatoji ɗin joni noon inni ko sabu yurmede ma nden falata kilni ila nafsi tarfata ayni wata accidoyan hoore an yeru leppango yitere wa aslih li sha'ni kulla moƴƴinanan fiyaki an on fop la ilaha ala reweteɗo e gonga ko hina nafa rewɗo lorra mo rewari illa anta siwona an o wiyeteɗo Allah Allah mi torikema waɗanan ɗum ɗo joni noon du'awuji ɗi no wodi goɗɗi ko hara ɗi jogii adadu ko jeluɗi waɗete fatiha on o happanaka ko jelu adadu o watte ko ni udditi ɗum ɗon yewterne ɗiɗaɓon kadi o happanaka ko sono ɓe sattende ari o ko ya noddir oɗo si a heɓi sattende a noddiri oɗo Allah o ittante adadu ala limore ala tataɓon kadi la ilaha illa anta on ɗon kadi adadu ala happaka hasbunallah wa ni'mal wakil oɗo ko laabi jeɗɗi bimbi laabi jeɗɗi kikiɗe ɓawo a salminde subaka on e ɓawo a salminde kadi alansara o la hawla wala quwwata illa billah oɗo kadi o mala adadu kadi oɗo noon woko kanzun min kunuzil janna woko ngalu jeyango e ngaluji aljanna kala faalaɗo heɓde recherche ka aljanna hara yo dumo e wolugol golkol ngol ɗo o astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ɗo wa tubu ilay haray oɗo ko fi bakkatuji maɗi yo Allah accaneɗi haray settiyem jon la ilaha illa allahu alazimul halim la ilaha illa allahu rabbul arshil azim la ilaha illa allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim oɗo ko kala du'aul karbi sattende e suno e ande e miijo e mapunde ko ɗo jangete o wonɗo oɗo kadi o mara kadi adadu allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dil'i dayni o yoya riwayaji go ko qahri rijali maɗum wa dil'i dayni wa ghalabati rijali kan afwa kono haray fappo haray muɗum haray hino selli oɗo kadi o jogaki adadu kono ka jangude bimbi jangaɗi kikiɗe e sanga kala sattede kadi haray arma kadi sakkitoro ɗin ɗiɗi ya hayya qayyum bi rahmatika astaghithu asli li shani kulla wala takilni ila nafsi tarfata ayni oɗo kay ko nde wotere bimbi nde wotere kikiɗe kadi ɓawo waqtu alansara allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayni wa asli li shani kulla la ilaha illa anta oɗo kadi haray ko nde wotere bimbi nde wotere kikiɗe musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗiɗo en inni mawdu o min mafatihil faraj se ɗino jeeya e saabiji cottirɗe ngalu yolɗinanede e polgal e folugol e iwgol e soñjaji adduɗen ɗi du'awji sappo ɗo haray mo beyo eto hiɗi ka husnil muslim ɓurɗi hewde ɗin haray hino ton haray onti yetta deftere nden jangaɗi bimbi si a duumike e majji ñande go tawa hara hunjinoke ɗi hara na be ndaara hande kadi kono so tawi a woni ko a julɗo a inni a yahata karama ko batini
yawgol karama ko batini haray hino harmi a ƴettay du'awuji ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam muccitirno kon ko nelaɗo hiwitirno hoore muɗum kamɓe ɓeygure maɓɓe an kay ko ɗiɗɗon hanɗa gollitirgol fi honɗum kullu zi ni'matin mahsud. Kala neɗɗo wonduɗo e nema haray mo jogi ayɓe, haray na ko jalamma fo woni giɗo ma, joni noon haray ko ya duumo e ɗiɗo Allah waɗa hijabu e ma, Allah waɗa hijabu e ɓeygure ma, tawti e du'awuji jangete nde hiɗa yalta ka suudu. Si tawi a hewtitinde a naata hiwragol ɓeygure nden salmina e maɓɓe, Allah waɗa e barke e ɓeygure nden. Sa hewti kadi ka waloɗa ana yonti hewtum piito waalo, du'awuji no woodi jangeteɗi, yonti waalodu kadi e salligi. Sa waddike e salligi a jangi ayatal kursi, atta Allah itta e malaikajo ko ara waloda e maɗa, sheytane ɓaɗotakoma, sowinsintama, a heɓata kosmarji, a heɓata callugite, a waloto harayɗa regile. Kono si goɗɗo yehi joni honno walike hino tuuni laaɓa, haray ɗum ɗon labaka, haray ko sheytane woni ko ɓaɗotoma, a walato heɓa callugite, walla kadi hoyɗa goɗɗum ko koyɗi hulɓini ɗum woni ko maƴinayma. Woɓɓe waloto en na juulaɗi geeƴe wona safe witere, oɗo ko honno woni ko walorta. A waliki Allah no seytinanma, honno hatta sheytane ara takkoma. Ko imma a weltini Allah o weltinima wadda malaika aynama, ma a seytini Allah a weltini sheytane adda ko aynama. Jonno siɗa faala yo Allah addu ko aynama, a walo dayi e laaɓal. Siɗa faala yo sheytane ayne, walo kadi hara hande kadi a wonda e laaɓal. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on, yo Allah okku en battane moƴƴo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere o li wajhillah, hara yo Allah waɗa mo joddi aljanna. Haray kadi ko nodda ko ngadi fi nokku Allah on musidɓe julɓe tedduɓe hidon torora li wajhillah. Haray mo be yo waɗan hoore mum, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Ande de ka Allah woni ko tawoy ton. Wono gasa goɗɗo ina mawɓe mum feƴƴinino, haray ko ɗo noon anniyanotaɓe sadaka, inna ɗum ɗo mi ƴetti ɗum ɗo fika suudu Allah, yo wonane sadaka to jariya, wonna mawɓe maɓen kadi ko kamɓe ne'uma, jibinma, andinma l'islam, torɗa Allah yo Allah o yaafoɓe. Yo Allah yafano e mawɓe meɗen fatiɓen fop e kala fatiɓe julɓe, enen kadi yo Allah hokku en battane moƴƴo, yo Allah hokku en kadi zurriya ko du'anto en ɓaawo meɗen ya rabbal alamin. Haray inchallahu haray en jango, si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilna, si tawi kadi hara hina ɗum yo Allah taw hara ko yafen en aditi lajangal. Jango ko honɗum woni ko yewtoyten inchallahu ko naforeji importance ko woni e naafo kon. Ɗum wodi buyɓe ala nafude pares to tun nangataɓe. Joni noon emo jewti e jango moƴƴereji ko woni e naafilo. Si neɗɗo wakkilike naafi o waɗi darɗe 7 ma waɗi darɗe 10 ma darɗe 20, ko honɗum e baraji woni ko o heɓata. Hara nayina ɓe no gayna si goɗɗo ñaami ha feƴƴintini on wata naafugol, oyna mi juulugeje ɗen tumi waalo. Musidɗo julɗo tedduɗo, suuma e tawma ɗo kay ha profitata, a faala tawede e ɓemɓe suuma e ari ha yehita luttude e bakkatu. Hare ko rentagol moƴƴe wattina hakkil, jango ko nafoore fi ko woni e naafugol, wonɓe ɓen naafude ila suuma e fuɗɗi yo Allah tabintimɓe kadi. Hay tawi ko fatiha e ul walla ñande be waɗu ɗum ɗon heɓa darɗe 7 ma darɗe 10 watta chafe witere, a kontama e naafuɓe ɓen. Kono wata wono a naafari hay e hunde ko ronkuɗa wo ko ronkuɗa. Sa gayni huntade a fowtike ɗon seeɗa, immo hande kadi juula keeƴe naafaɗo yiri wo ko Allah newnanma. Waɗa programme réveil, immoyoɗa jemma, fewnɗo en fof hiɗen sokaka cuuɗi, immoɗa jemma hande kadi fewndo ka sullagol, ado a sullade waɗa darɗe 2 ko fanɗi o ko fanɗi, ma darɗe 4 ma sengo woto qur'ana ngo janguɗa. Musidɗo julɗo tedduɗo, wallahi summa wallahi, wallahi summa wallahi, mi anda a anda si suumaye arowo taway en. O tawɗuma ɗo noon gollir wassay ko derni e suumaye ma on ni e nder gurdam maɗa. Sa heɓi suumaye goto mo Allah jaɓanma haray moƴƴi, jemma goto e ɗi jemmaji ɗo, o jemma ɗaɓɓe to laylatul qadri ɗo himo ɓuri moƴƴude lebbi wulure 1000 mois. Haray laylatul qadri ala e majji 1000 mois, ɗum ko jelu ko duuɓi 83. Fewnɗo mawɓe men ɓurɓe ɗuude ɓe si heɓi duuɓi 80 wawata horgol. Jon non an ko a suka da haari tew cellal tan hino woodi hanki e hecci hanki hiɗen wulla ko tan woni ala, ko tan woni ala. Allah jonni en tan ha yoni, o jarri bori en kadi suumaye on ari fewno ka confinement on woni mo beeno ka cuuɗi linanzura kayfa ta'malun. Ko fiyo Allah ndaro kon wawete wadde hande kadi. Aynata hiɗa naɓude sunna kati, aynata hiɗa yaade jokkere enɗan, aynata ko reniyon musidal, aynata ko golle wonɗa yahude, aynata hay e hunde 24/24 hiɗa ka nder suudu. Ko honɗum waɗɗa hande ko sappo suumaye ndaari si Allah ƴettitima joni fewno ɗo
est ce que ko golluɗa kon e nder ɗe balɗe sappo ɗo yonay kono ɓama aljanna ko non andirta sa jaɓanama an tu joɗɗa mijottoɗa e wonki maki ñande goo suuma e hande ko sappo a heeɓi qur'ana wonde wotere lando hoorema ila ɗum ha hewti ɗo ha hande a wopari waktu farilla julde jama lando hoorema ene naafiloje ɗe rawatibuje ɗen hay wotere a ratari darɗe ɗen sappo e ɗi fi walla mane suudu ka aljanna lando hoorema ene ko jelo huntinɗa ha ka fewndi ɗo ɗon kadi lando hoorema ene naafiloje ɗen a naafi ila suumayon fuɗɗi ha yoɗɗo hara kalaki landoɗa hoorema ene ko laabi jelu immiɗa jemma lando hoorema ene ñande be hiɗa sullade ɓaynelaɗo sa sallam no du'ani immotoɓe sulloɓe ɓe inni allah e waɗu barki e maɓɓe lando hoorema ene mawɓe maɓen hiɗa weltaniɓe hiɓe weltanima fewno ɗo a naɓaniɓe sunna kadi ko yonata lando hoorema kawtal ngal foppo a okkoriɓe kako mawɓe maɓen tun jonnuɗa lando hoorema ɓeygure ma nden ene ɓe heɓude ñama ko yoni lando hoorema si tawi ɗiɗo fof ɗi régili sa daari a tawi ko positif no moƴƴi inno alhamdulillah allah hay mi yehi fewndo haray ko yettude allah si tawi noon hiɗa andi ɗo régilade a andi balle wonde lutde ɗe gay ko nen woni e yarude musidɓe julɓe tedduɗe golliren nde suumayere tawde en ɗo wasi tawi ko derniére nden ni hara aroye nden tawa en fof meɗen en maayi kala e meɗen innaɗo ɗo joni fin suumaye ɗo haray o maayi ñande 30 mois de mai ɗo haray o maayi wallahi summa wallahi dewal ngal watta ngal a waɗa ngal ngal a waɗare e nder e gurdam maɗa fof ko non hanirɗa gollirgol ɗo ni mi anda ko yelu ko sa yehi ka compte ma yaltini mbuɗi ɗe andi ko jelu lutti ton kono ñande be ñande balɗe maɗe hino sortade a anda ko jelu lutti par ce que allah yetanokima ko jelu o jonnuma a anda ko jelu ko duuɓi sappo ko duuɓi nogay mana o jogiiɗo juuɓi capannayyi hara lannini ni hara ko quelques jours ma quelques heures woni ko luttanimo ndaare musidɓe julɓe tedduɓe oustaz bari sohnoon amiru meɗen on Bruxelles ɗo rowani ko ene woni ko hoori de hande honto ɓe woni hande ɓe hewtoyi ka galle maɓɓe sakkitiɗe ene hiɗa andi ko aroyta si tawi hinamin ma an ko hombo e meɗen anduno goto e men anda kamɓe kadi ɓe andano wondema o suuma e 2020 ɗo ɓe horatamo enen noon allah tawnini en 2019 enen e maɓɓe allah ƴettitiɓe saabu lannugol balɗe maɓɓe enen allah acci en no jaga balɗe ɗe hino lutti hiɗen andi si suuma e 2021 taway en wallahi mi anda mi torikima bandirawo tedduɗo mi torikima musidɗo tedduɗo gollen o suumaye wasay ko sakkitoro on ni enen ɓe worɓe aljanna on ko honto woni kaka ley tundaji yumma meɗen en aljannatu tahta aqdamil ummahat aljanna on ko ɗon o woni yanganoɗen ɓe nde ɓe yaha hara en heeɓi saabu ko naada en aljanna suumaye tawi en yangoɗen e suumaye yanganoɗen julɓe allah ɓen e suumaye sunna katiji fiinde suumaye no yaha hara e renɗinama neniraɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe yangane o gorko mo allah subhanahu wa ta'ala on jonni on mo dibbo moɗon on ko oɗo woni allah ko suɓanima an gorko on aljanna ma on kaka yumma ma ɗaɓɓoyta amma an suddi ɗon wona ka nena ma e bemma dey ko honto ɗaɓɓatamo kaka modibbo ma on ko hombo woli ɗum namin abdallah ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki sonnajo piiji e ɗuɗude e moƴƴereji ko waɗete si yaha aljanna ɓe inni an waɗu piiji 4 wo sonnajo so juuli waktuji makko ɗin jowi o hoori lewru suuma e makko ndum o suuɗi ɓandu makko ndum o ɗoftike moodi makko ñande o maayi o dambuɗe aljanna ɗe jeetat ɗe fop majje ko ngal faala wo o naatiroyta amma gorko on 50 no habbima nano mi woni wolde ɗin ɗo hande kadi amma sonnajo on an bandirawo tedduɗo wakkilo koye ɗo 4 koye timmirama waktuji ɗin joyi kutatama hay hunde hay so tawi ko waktu be 5 minutes haraɗa ƴetti coñci timmuɗi lewru suumaye ndum ko nde wotere nder hitande si tawi ɗum noon kadi ari tawi hiɗa fiilade ma si tawi hara hiɗa jibini ma ko a sowiɗo ma ko a wonɗo e moyninde allah no inni ya ñaamu si feƴƴi yoɓitoya e nder hitande fof ɗo wawi yoɓitude aɗoya suumaye aroygol tata ɓum ɗum ɓandu ma ndum suuɗu ndu wata goto yiw ɓandu ma ndum si wona moodima naya ɓum kon e sakkitoron kon o gorko e nder 1 milliard e dewi julɓe ko woni ma 7 milliard e demi adna allah on fop allah jarriborima o gorko tawi ko oɗo allah suɓanma ko oɗo o windidunoma ɗofto o teddina o fiya heɓo e moƴƴere janngo nelaɗo maaki ko ono yo sonnaɓe wo sonnajo wo sonnajo wo sonnajo wo sonnajo sonnajo wo sonnajo mayɗo nde himo maaya hara moodi makko no yarlarimo wo o naata e aljanna yon noon taƴotoɗo moodi mum yontere lewru lebbi 3 mo ɓeno jokki ciifum
ma hara gorko yaltinanoma ka sambur hara ka salo woni e walede yo Allah dandu mayde arde nder dum do haray hino hulbini na min jeyi aljanna na min jogi aljanna na jogi yite kono haray no hulbini de sabu no daruyagol yeso lando malaika be ngander gabru sibe landi kema inna hari tigi yo woni yontere lewru mido taji modi am haray no hulbini madum innabe mi yaltinino mo ka sambur sabu condition ji ko mi landi mo timmari haray no hulbini de goddo no wawi yaltude o ronka hewtutude don kan wawi hewtude o ronka tawtude be wacci ben yo Allah okkan fu battane moƴƴo mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu en kadi jango tawna en sumayeji hewdi ko hora ko kadi yo jaban en so yettiti en kadi ado dum non kadi yo yawa taw har ko e yafabe yo Allah yafu mawbe meden ben be won be sabu ha ando de dina fati be fap yo Allah ko be aljanna be jannube en karama ko be fap mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yobbe ko buri moƴƴude joddi faybe men ben Allah yobe lonto en hore lawol pewal ngal haray en jango inshallah si tay jon jango jabi ko wonno ga ko musiddo won Abdallah Diallo Bruxelles wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh